Matul il-jum tal-lum biss il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u 8 ministri tiegħu kellhom 13 attività pubblika li għalihom ġew mistiedna biex jattendu il-mezzi tax-xandir. L-attivitajiet bdew fit-8:09 ta' dalgħodu. L-aħħar attività bdiet fis-7 tal-lejla. Fost l-iktar impenjati kien hemm il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-Ministri Dolores Cristina, Joe Cassar u Tonio Fenek li l-kol kellhom żewġ attivitajiet pubbliċi. Ministri oħra li kienu impenjati fil-pubbliku llum kienu jinkludu lil Carm Mifsud Bonnici, Chris Said, George Pulicino, Mario De Marco u Jason Azzopardi. Li jfisser li kienu biss tlieta tal-ministri li llum ma kellhomx impenji pubbliċi. Dawn kienu Tonio Borch, Giovanna De Bono u Austin Gatt. L-attivitajiet pubbliċi tal-Prim Ministru u tal-Ministri matul il-jum tal-lum kienu jvarjaw minn żjarat f'postijiet partikolari għal tqassim ta' ċertifikati u diskorsi f'numru ta' konferenzi. F'ħin partikolari, fid-9:09 ta' dalgħodu, kien hemm 3 attivitajiet f'daqqa. Mhux soltu li l-Gvern fi żmien bħal dak li ninsabu fih jorganizza numru daqstant kbir ta' attivitajiet pubbliċi f'daqqa f'ġurnata waħda. Mhux magħruf x'wassal biex tittieħed deċiżjoni illi f'jum wieħed biss il-Prim Ministru u l-Ministri jkollhom rekord ta' 13 il-attività pubblika.